enggak kuat lu kuat saluk lagi kali keluar itu orang di buluan Apa artinya? ngopo pak sopek sopi janteng kuat kuku tiawa acung cupang Pas apa tuh? kacang ucunya kecabe kecar kecambah Muni apa tuh? anu mancing orang tidak anjing saya ngerti Mesti ngerti tuh. Matur kusuma sama-sama. apa ku sumau bunyi suk semau Matur kusama. suk semau Matur kusama. suk semau Kusama. sering lah sih suk semau Kusama. suk semau Kusama. SUK SUK. dibaca suk Suk. SMA SMA. dibaca sema suk sema Masuk SMA. Tawa. Sukma. Suk semua. Suksema. dia jadi kening kemo bo lajen macam ini daerah pelian kan dia apa nih Apa? bahasa Inggris bisa sih mesin Bisa. orang ini nendang calon orang nih Oke. Ladies and gentlemen, good night. good evening Ladies and gentlemen, oh di good luar night. kayak kabar Apa? Ladies and gentlemen, good night. Thank you very much for you coming in this Pelihatan Village. This is a performance tonight, Salonara University. performan tunai nah aja lagi Yang penting ngerti. nah Sinawan cang bahasa Inggris cang jis itu minimal man. wih timbal aku dong 100. Jangan. Cang magelo kayak di restoran, nuk kada di Ije cuma kayak resepsionis bagian cook. Asunin kan? Ijo ada resepsionis bagian ku ya. Jangan. Resepsionis depan ku belakang. Jangan di muka ada resepsionis bagian cook. Mana itu? Wah, ini bisa bahasa Inggris, halo tamu lewat.